Mbak Iha Sandra, kalau saya nggak salah. Kalau salah, Rona Sandra. Sentimento saya dama agora Sandra Sinti Duni, wangira halo debates hasoru mau mana serebe mak mais universitário. How contente TVS, tambah memberi dunia, how biar paham itu dunia anak kadera, how tahu dunia, babe memberi toin dunia, how kuliah, how salah kalos, how memberi, babe how berani dunia. Sinti buang kituang galeta, barona Asih, kituang, tahu tuang. Mas realidade berani lorione kakutak atau sadik mo sirene kakutak ne buat furak kira basira sira tahu katu lakong hoi minain rua ne furak tebes Obrigada. dia gire ha husu anesang pergunta halimar do sangra so tu husu kona ba buat sira ohi ini apresentação mesak furak deit pergunta ne bema kawatu hato baiha minain tolu apresentação nene imi halo mesaka ihe mabalu tulung imi. Ini soal intoleran hal mesak, so que como falta comunicação também me didak na atividade, ambil bele menghambat também sila mesti serviço, lilibana saya nudar koordinator bahaya patumaka ba patukamanian, ni mahasa osi karbes halai mahene, imos tempo susah terus kami atau hal comunicação, imos tempo para atu estuda. Imos preparação Bahia atau hal apresentação nene mais ou menos imi usa fulanga semana. Mabe bahau kalau karbes si estuda mabe basnen ro si preocupa leo. Sinar karbes jalan sinar dia sene. Hau tahu mas ke hau tahu kau siapa yang mengusau tu kolej saya dah. Mabe hau dia ne berani mas ke kolej salah galos kita bawai. Haturi kita ne berani bay maselo. Basalima basir ne ma juventude. Saya nudar juventude ne bemang sei halamos exemplo dia. Su comitê precisa de minha contribuição mais que hoi minha com apa minha conhecimento ne bemang ituang me bemi na barani. Obrigado para. Dia kau fila fali baia Clarang aldeia apresentação iminha furok tebes. So how triste tuan iminha matang ladung hareba ami. Imila convida ami atu mono ba iminia apresentação. Ya? Imi harede tia mesa leten, depois imi hanesang ami hanesang botira tarik nauktenet. Imi hare ami hare liure depois mi fila fali ba mesa leten, imi la preocupa ho ami katak ami hai bidia oing. Ya? Imi ladung foten sang ba ami ne triste wo tira. Depois ia ambição atu bele defende tabotnya kazu may be dalabarak haluhang antia haluhang ang katak intonação nebe sa inudar mos modalidade da bahia valor lakong aminia atenção tomak atu bele fo expressão máximo ba ihimnya apresentação por exemplo apresenta nomos defende iminia o iminia moção nebe makiha mansandar ne pergunta bele hata te bahau me declaram semestre hira. How finalista em 2013, how lá a minha escola lá semestre me veio já pacote, então how agora ia no vestibular com zero. Português? Sim. Direito? Sim, direito e rebala usa semestre me veio já no pacote. Kata dina ainda toma escola nessa secundário. Okay, over. Sorry? Kira how finalize maka remote exam nasional sihim proseso atau aprovar maka how ia ensino secundário ia terceiro ano. Okay. Pois? How foi meu semestre 2? Obrigado. Ya. Kamu sudah mau melacak iminya background pendidikan. Kawari usimnya presentação looks, ya, the passive presentation. So how secara psicologicamente kau berlebihan kata ini usa sistema ida decordate ya ida
ida fila falimos ane sang buat tidak karik imi ladung fofiar ba malu atau bele hato bot rumah razau nebe makimi iha ambisau magdumina ne psikologicamente pergunta makanay how ne pergunta bay da ninin alingina ninin oinsa nudar juventude nieknar how ligação serviço ho autoridade local por ele desenvolve ita bot nia fating nebe magita helaba How nós, juventude neclar, itu precisa aproximação, ba self-soco, hal comunicação, e depois hal colaboração o self-soco, depois carga programa rumah usi nasional mai, itu mas bele colaborar malu, e depois kita participação. Numa cita tem contribuição. Obrigado. Dalam hirau na ito bot haloy danay. Ano nasa foi mahal o Palermo. Mehi atu halo. Sim. Okay. Tafila ba karunggulaw. Semester kita? Tidak sore. Okay. Semester hira? 5. Semester 5. Ida Kelaran? Semester 6. Sorry? Finalista. Finalista. Pergunta. Kami beli halo ligação entre kakutak John Kennedy niyan konaba labele husu saida mak nasaw nga tufoba o may be husu bo niyan saida mak tufoba nasaw mais ou menos lógica konaba patenek na ini dan ini hanoing o insa tirim ni kakutak Dia, obrigado Bakasang. Kari kau sa amin si karunggulau koko atas responde. Matenek na John Kennedy diang kata dalika husu banasaung may be husu bonian saida mo halo banasaung. Então, agora bagoing kita nudar juventude dalika ta kilar banasaung liu. May be ta husu bay tanasaung ay ita husu bay tanya ang kata saida mo kato halo banasaung. No, ita ya mehi kata atau halo na saung atau ansa sa Hanoi ni bema juventude sira iha antang oinsa ita bele Hanoi betani ang kata saida ma ko halo bana saung lalika husuli bana saung mebe lalika kilar bana saung kata ami povo hasane mebe ita nudar juventude liga ho juventude metiaut ho autor dari lokal oinsa dia liga ba ya juventude metiaut kata agora ia mudança na Bahia suku metiaut kata suku metiaut lah kilar badan bang sania may be suku metiaut juventude metiaut tira folimang kamutu kodinune bele desenvolve na sound ne lah kilar ba autoridade local ne ami juventude ara for contribuição may be thank you autoridade local sira thank you for orçamento Miami lah ya juventude metiaut durante atividade dane juventude metiaut nunca ta kilar ba autoridade local kata yang khusus saida mak sernya hakarak may be sira poduni sernya sorsu toma kata for contribuição ba suku metiaut. Ya, obrigada. Aku fila file anda parceiro sira. Ya, obrigado. Ao iya komentari badak dek, kuhing